Pre par dana iskočio mi je test potpuno novog turskog automobila pod imenom T10X proizvođača TOG, koji je upravo počeo da se prodaje u Nemačkoj. I pazite, ovo nije neki automobil na nivou Dacia ili nekog jeftinog kineskog automobila na koji su oni samo zalepili svoju značku. Ne, kao prvo, ovaj automobil su Turci u potpunosti sami razvili, dizajnirali i napravili i njegova cena se kreće od 50 pa sve do 70.000 evra, što znači da ovaj auto treba da se takmiči sa Teslom, Volkswagenom, Škodom i tako dalje. I ja sad sedim tako i razmišljam, čoveče, 2025. godine čak i Turci mogu da naprave ozbiljan automobil, a nekad su pravili pa danas ćemo govoriti o tome kako je to zapravo bilo nekad u Turskoj, kako je krenulo i kako su od pravljanja krševa uspeli da dođu do toga da sada konkurišu Volkswagenu. Možda vam u startu ne zvuči interesantno, ali verujte mi da na ovom kanalu nemamo mnogo luđih priča od ove. A ovo je priča o turskoj autoindustriji. 1961. godine u Ankari je održan kongres o automobilskoj industriji, koja u tom trenutku u Turskoj apsolutno ne postoji. Tadašnji turski predsjednik Kemal Gürsel se tom prilikom, da tako kažem, popalio i tražio da mu dovedu najbolje inženjere koje Turska u tom trenutku ima. U ekspresnom roku su uspjeli da ih pronađu i dovedu 24 inženjera, uglavnom iz redova državnih železnica, i predsjednik Turske im je dao zadatak da predstave prvi prototip turskog autohtonog automobila i to do Dana Republike 29. oktobra, što u prevodu znači da su imali samo 130 dana da to učine. Koliko je to bila sumanuta ideja, možda najbolje svedoči činjenica da većina inženjera angažovanih na ovom projektu nikada nisu imali prilike da uopšte sednu za volan automobila. S druge strane, oni koji su imali iskustva, dobrovoljno su rastavili svoja vozila kako bi iz njih dobili neka saznanja. Automobil je odmah na početku dobio ime Devrim, što na turskom znači revolucija, i ovo zaista jeste bio prvi korak ka revoluciji, jer u čitavom tom delu sveta, da kažem sve od Evrope do Indije, autoindustrija nije ni postojala. Istorijske fotografije pokazuju da je uzor za tim konstruktora prevashodno bio Opel Rekord P1, mada neki izvori tvrde da je glavni uzor bio Ford Fairlane iz 56. godine, a kad smo kod Forda idemo brzo na našu redovnu rubriku Autočasovničari. Dakle, imamo Ford Mondeo koji je do skoro bio na našim oglasima sa nekih 270.000 na satu, međutim preko Car Vertical izveštaja možemo vidjeti da je ovaj Mondeo još 2020. godine već bio na istoj toj kilometraži za koje je spao na 150.000 uz pomoć magičnog časovničarskog alata. Imamo i fotografije auta gde se takođe vidi kilometraža, što je idealno da uzmete i pokažete prodavcu sa placa i kažete mu aha! I on vas polomi od batina i izbaci napolje. Šalim se, nemojte to nikada da radite. Kada vidite ovakav auto, ako vam se ne sviđa, samo produžite dalje i obavezno koristite promo kod TurboPrice za 30% popusta i podršku u mom kanalu. Dakle, ovih 24 inženjera su radili u improvizovanim uslovima u železničkom hangaru u Eskişehiru i to dan i noć, jer rok koji su dobili je bio potpuno sulud i za neke iskusne inženjere autoindustrije, a kamoli za ljude koji dolaze iz sveta železnice. Naravno, u svoj toj zbrci i trci sa vremenom, tehnička dokumentacija je imala dosta grešaka, tako da su mnogi delovi pogrešno napravljeni, pa su to na licu mesta zanatskim metodama prepravljali, potpuni jedan haos. Takođe, u tom trenutku u Turskoj jednostavno nije postojala industrijska presa koja bi bila adekvatna za izradu karoserije, tako da su karoseriju pravili uz pomoć nekih improvizovanih parnih mašina i čekićem, a kako tim nije imao zvaničnog dizajnera, estetikom su se bavili 2 inženjera i 1 arhitekta i linije su dodavali i oduzimali u samom procesu izrade. Dakle, sve je rađeno u potpunosti u hodu i bez ikakvog plana. Naravno, mnogi delove nisu mogli u tako kratkom roku da proizvedu sami, tako da su ih kupovali od postojećih automobila, pa recimo farovi su preuzeti sa Studebaker Presidenta iz 58. godine, a brzinometar od Volkswagen Bube. Međutim, čak i u tako nemogućim uslovima, Turci su uspeli da sklepaju 4 primerka ovog automobila koji su uglavnom bili isti. Sva 4 primerka su ofarbani u krem boju, koju su koristile turske železnice za svoje vagone, međutim neko iz Ankare je pred sam završetak roka tražio da jedan primerak za predsjednika ofarbaju u crno, a kako nisu imali previše vremena,
uspeli su da ga ofarbaju, a onda su u vozu ručno polirali lak. A onda je osvanuo i taj 29. oktobar 61. godine. Na parlamentarnom trgu se skupilo preko 70.000 ljudi kako bi videlo prvi automobil proizveden u Turskoj. I pazite sad ovo, pošto su automobili prevoženi vozom, zahtev železnice je bio da rezervoar bude prazan kako se ne bi zapalili slučajno, međutim na putu od železničke stanice do trga nisu mogli da nađu pumpu i niko nije preneo da im dopreme gorivo na trg. Međutim, bilo je tu nešto malo goriva i rešili su da provozaju predsjednika u onom crnom primjerku. Naravno, već posle 100 metara auto je stao i eto ga blam. Javnost nikako nije bila naklonjena ovom projektu, smatrali su da je razvoj autoindustrije bacanje para, sam automobil je postao predmet sprdnje i tako je san o proizvodnji domaćeg automobila odmah na početku ugašen. Što ako mene pitate uopšte nije fair prema inženjerima koji su to sklepali za samo 3 meseca, ali to vam je tako kad se političari umešaju u nauku zarad populizma. Inače, po ovoj priči je snimljen i igrani film koji se zove Automobili i revolucije. Ne znam kakav je film, ali ako vas ova tema interesuje, bacite pogled. U svakom slučaju, Turci su dosta toga naučili iz ovog projekta i shvatili da im za ozbiljnu proizvodnju treba i učešće iz privatnog sektora, ali i pomoć iz inostranstva, pa je tako u saradnju sa Reliantom iz Velike Britanije nastao prvi serijski turski automobil pod imenom Anadol A1. Inače, kompaniju Reliant sigurno znate po čuvenom trotočkašu iz serije Mućke, a zapravo ovaj put su Turci upravo od njih naručili razvoj kompletnog automobila. Dakle, Britanci su prema zadatoj specifikaciji u potpunosti isprojektovali i dizajnirali automobil za tursku kompaniju Otosan. E sad, zašto su izabrali baš Reliant za ovu saradnju? Pa, zato što je preduslov bio da se isprojektuje automobil čija će karoserija biti od fiberglasa, jer su ulaganje u čelične prese bila previsoka za njih u tom trenutku, a Reliant je već imao iskustva sa takvim automobilima. Druga stvar, Reliant je koristio Fordove motore, a Otosan je već sklapao Fordov model Konzul u svojoj fabrici, tako da su im ti motori bili poznati, faktički imali su ih tu, a iako je bio jednostavan, pouzdan i jeftin automobil, nije se nešto preterano prodavao i za 9 godina je napravljeno jedva 20.000 primjeraka, što je za zemlju veličine Turske jako malo. 70. godine pojavljuje se i Anadol A2, koji je postao prvi serijski sedan sa 4 vrata i karoserijom od fiberglasa, ali se po specifikaciji nije preterano razlikovao od svog starijeg brata i za 11 godina napravljeno je nešto više od 35.000 komada, što također nisu baš neke brojke. Osim običnih limuzina, Anadol je bio i prvi serijski karavan sa 5 vrata, napravljen od fiberglasa, a imali su i u potpunosti samostalno razvijeni beach buggy koji se zvao Boček, to jest Bubica, i koji je zahvaljujući standardnom Fordovom motoru od 1200 kubika u laganoj karoseriji bio veoma zabavan za vožnju, bar tako kažu. Najambiciozniji projekat brenda Anadol bio je pokušaj izrade sportskog automobila namenjenom višem staležu kupaca sa ciljem da se domaćoj autoindustriji da malo prestiža, da tako kažemo, i sa tom idejom je kao samostalni projekat razvijen model STC 1600 koji je, iako je nastao kao nezavistan proizvod fabrike Anadol, očigledno inspiraciju crpeo iz automobila kao što su Datsun 240Z, Fiatov Dino Coupe ili recimo Ford Capri. Uprkos tome što je ovaj model po svim kriterijumima obećavao malo interesovanje na domaćem i nepoznat brend na stranom tržištu u kombinaciji sa lošim tajmingom, jer auto je predstavljen baš u trenutku kada je počela naftna kriza 73. godine, učinili su da je za 2 godine proizvedeno samo 176 primjeraka ovog nesumnjivo najlepšeg turskog automobila svih vremena. 81. godine model A2 zamijenjen je modelom A8-16 koji je predstavljao tako reći nasilnu modernizaciju na istoj platformi. Promenili su prednji i zadnji kraj i tom prilikom dosta toga pokrali sa Volvoa i Saaba, a centralni deo kabina sa staklima vratima, interijerom, sve to je ostalo isto. Nije pomogla ni ugradnja snažnijeg Fordovog motora od 1600 kubika, a pritom kažu da je auto za svoje vreme bio udoban kao recimo turski zatvor i da je kvalitet izrade bio na nivou jeftinih originalnih parfema sa kapali čaršije. Samim tim proizvodnja putničkih automobila pod brendom Anadol se gasi 84. godine i pored nekoliko kasnijih prototipova nikada se neće obnoviti, a pick-up varijanta će se proizvoditi negde do 91. godine kada se i ime Anadol u potpunosti gasi. E sad, Anadol nije jedini turski proizvođač automobila, ali jeste bio njihov najautentičniji proizvođač. Negde krajem 60. godina u gradu Bursa otvorena je fabrika Ojak Renault koja je sa
oko 360.000 automobila i preko 600.000 motora godišnje najveća Renaultova fabrika izvan zapadne Evrope. 71. godine su počeli proizvodnju Renaulta 12, koji smo ranije opisivali u rumunskoj varijanti u videu o Dačiji, i to je ujedno bio najveći komercijalni uspeh Renaultove turske fabrike. Proizvodio se u neizmenjenoj varijanti sve do 89. kada su ga samo redizajnirali, promenili ime u Toros i nastavili da prave sve do 2000. godine. Mislim, okej, uglavnom su ga u tim poznim godinama proizvodnje uvaljivali državnim službama i najsiromašnijem sloju kupaca. Pored toga bio je skoro pa zvanično vozilo turske policije i od početka do kraja produkcije prodato ih je preko 500.000 primjeraka. Tokom 90. godina Renault je sve više investirao u ojak i širio paletu modela, pa su tamo pravljeni Megane, Thalia, Clio, Fluence, a današnji program ove fabrike čine Renault Megane u 7 varijanti i Renault Clio. Sad, dolazimo do onog najpoznatijeg turskog proizvođača automobila koji nema šanse da niste vidjeli ako ste ikada bili u Turskoj, a to je Tofaş, koji je osnovan 71. godine, također u Bursi, kako bi se tu po licenci pravio Fiat 124 i to pod imenom Tofaş Murat 124. Ova fabrika je inače pokrenuta u saradnji sa Fiatom, međutim, pravi uspon ove fabrike kreće od 76. godine kada lansiraju svoju varijantu čekamominog Fiata 131. Sad, imali su 3 varijante ovog modela koje su nazvali po pticama grabljivicama. Tofaş Sahin je bio osnovna verzija, Tofaş Dogan malo luksuznija, a Tofaş Kartal je bio u karavan karoseriji. Iako je ovaj auto prestao da se proizvodi negde 2002. godine, i dalje ga možete vidjeti na svakom koraku kada odete u Tursku. I to ne da možete da ga vidite, nego je to show. Oni to spuštaju, zatamnjuju stakla sa 100% crnim folijama. Ludilo. Prodat je u nekih 1.000.000 primjeraka, pravio se čak i u Egiptu i Etiopiji i slobodno možemo reći da je upravo taj automobil sinonim za tursku autoindustriju. Negde 90. godina u istoj toj fabrici počinju da se proizvode i Fiatovi modeli, prvo Tempra, kasnije Tipo, Uno i tako dalje, a u ovom trenutku tamo se proizvodi aktuelni Tipo kao i nekoliko dostavnih vozila iz Stellantisovog programa. Treba da pomenemo i ostale strane proizvođače koji u Turskoj proizvode svoje automobile jer jeftina radna snaga, dovoljno blizu Evrope. Primjer radi, onaj Anadol koji smo pominjali je nastavio da radi za Ford i neko vreme proizvodio par putničkih modela, dok danas proizvode samo Transit. Potom imamo Toyotu koja trenutno tamo proizvodi Corollu u 7 varijanti kao i CHR, i na kraju imamo Hyundai koji tamo trenutno proizvodi i10 koji će uskoro biti zamijenjen nekim električnim automobilom. U malo da zaboravim, uskoro ćemo imati i kineski BYD koji započinje također svoju proizvodnju u Turskoj. Sad, da se vratimo na početak priče i brand TOG, koji je pokrenut 2018. godine sa ciljem da do 2022. godine započne proizvodnju električnih automobila, što i jeste ostvareno. Dakle, njihov prvi model T10X je lansiran 2022. godine i planirana je proizvodnja od 175.000 komada godišnje, malo ambiciozno, ali ta projekcija im se nažalost nije ostvarila. Od kako su ga pustili u prodaju do danas je prodato nekih 70.000 komada, ali treba uzeti u obzir da je kompletna autoindustrija u problemu i da se ovaj model sve do sada prodavao isključivo u Turskoj i to po ceni od nekih 45 pa sve do 70.000 evra. Sad, što se tiče samog automobila, prema testovima koje sam našao na internetu, on je jedan sasvim dobar automobil. I može bez problema da se nosi sa konkurencijom koju sam nabrojao na početku. Jer, kako da vam kažem, od pojave baterija, tehnologija pravljenja automobila je postala toliko jednostavna da to sada faktički svako može da napravi. Međutim, ja ovdje vidim jedan problem, a to je cenovni rang u odnosu na ekonomiju Turske za početak. Pretpostavimo da im je sada u početku najlakše da ovaj automobil prodaju Turcima, jer nekako je i logično. I vi ćete sad reći, pa dobro, kupovat će ga Turci koji žive u Nemačkoj. Oni imaju para i tamo ih ima koliko hoćeš. Međutim, Turci su dosta sličnog mentaliteta kao i mi. Zamislite recimo da se u Srbiji pojavi potpuno samostalni domaći proizvođač automobila koji nudi pandan Volkswagenovim modelima za veoma sličnu cenu. A onda zamislite tu muku gdje treba naterati prosječnog Srbina da svojih krvavo zarađenih 50, 60, 70.000 evra potroši na automobil koji se proizvodi u nekom Svilajncu recimo i dizajnirao ga je čovjek koji se recimo zove Bogoljub. Ma nema šanse. Iako su turski gastarbajteri veoma ponosni na svoj nacionalni identitet, kada dođe do odabira automobila kojim će posjetiti rodbinu u Turskoj za Bajram, mislim da će njihov prvi izbor uvek biti neki nemački automobil. Iskreno, voleo bih da nisam u pravu, jer
evo, po prvi put u istoriji imaju stvarno jedan jako dobar i konkurentan automobil, pritom u planu imaju još modela i nekako stvarno bi mi bilo jako žao da ovo ne uspe. Naravno, pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li je ovo još jedan propali pokušaj turske autoindustrije ili mislite da će možda uspeti. Ako vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da zapratite moj kanal i koristite promokod TurboPrice jer mi na taj način pružate podršku. Vidimo se u nekoj novoj turbo priči.